Yo, burazenge moje, dobrošli v novi video. Danes bomo delali reakcijo na Flamingo RP sezono 2. Tako je, res je, na GTA Roleplay delamo reakcijo. Folk, se vem, da nisem rekel, sem kao nemaš pilo GTA, zdaj enkrat to reakcija. Kaj te s tabo je? Da ne glumi nekaj, zdaj tu zabavam se folk fora v tem, da če nas ta trailer preseneti, smo nazaj na Flamingo, ta pa še zaprosili so me, da naredim to, tako da, boh. Ajde, gremo, folk, da nazaj nekaj doglačen tu, da lahko prijem do streama danes ob 3 na cajt, mislim, ljubi brat. Hajde, main zaj, trailer, let's go! Neka chill muzika, dobro, vse je to dobro, dokar je zdravo, kaj? Ok. Kavice. Kje je čistilni servis, a? Kaj vam, jaz sem mogoče zgledam, ko neki čistilec tu? Doman si. Nekaj je to novega, bo stari, samo malo. Zlato lahko iščeš. Stari, kaj je to je, stari moj. Zajebano nekaj zgleda. Kjer je edit, stari, nice. Nova pesem. To je reakcija na pesem ali na video, Ok, avto že poznam, ok, what do you mean? Ok, to pa bo RP, ok. Damn, stari, zakaj toliko interakcije? Pač mislim, interaktivno vse bo zgleda. Damn, boy. Damn! Kaki kralj je to? A samo gledajte kako ful interaktivno bolj zgleda tu. Mislim da bo to bolano, stari. Gledam tu da imamo neke nove skripte not. Spet nazaj smo. To je Ritter Chancher. To je to, stari. Kaj je to? Pošta Slovenije, ok, Pošta Slovenije, to ne vem, če bo nas spomnim. Evo, znači, gaseri. Oni, ok, Krkić, kje si Krkić? Stari, tu vam moram staviti zdaj. Stari, to vsekrat bolj interaktivno zgleda. Jaz se nas spomnim, ne vem kak je bilo, nisem jaz nekaj bil mafija pa to, ampak to zgleda kar nice, stari, to zgleda kar nice. Sezona 2? Sezona 2 on fire? Kaj bi igračko je not spakiral, stari. Glej, kak je interaktivno vse, ne? Kaj to sipaš not? Šef, stari, koliko denara, bro! What do you mean, stari? Mislim, zdaj ko vem toliko denara, no pa, mislim, jaz bi kar nazaj prišel. Nice. Flamingo RP otvoritev 16.4.2021 ob 18.00. To je čez koliko? 4 ure, man! Come on, man, to moramo priti. Alo, folk, hočem, da ste vsi danes ob 18.00 na Flamingo RP serveru. Sezono 2 server, jaz vam tu tam, rekel sem, da špilam več GTA-ja, ampak mislim, da so me s tem trailerom kar kao motivirali, da pridem nazaj. Veste, kaj mislim, motivacija, morali, ok, nija veze. Daj, upam, da ste uživali te reakcije, folk, in da boste prišli nocoj ob 18.00. Ljubi vas, brat, vaš Aidinos in adios. Pa!